Unyui wa njohi ngananie na uhuthiri wa ndawa cia kurevya kuri mbeũ njithi gitaro-ini kia Mount Kenya ukoretwo ari thina munene, undu uria uracungiriirie kuharagana kwa miture ya namba nene ya mbeũ njithi, riu atongoria magietha kihonia gia thina uyu. Kaunti-ini ya Kirinyaga mwena wa Mukure, MCA Thomas Muriuki ahuthirite mathako kurehe hamwe mbeũ njithi mwena uyu, makahuthira taranda ciao iharo-ini handu-ini ha guthie gwethana na njohi na maundu matagiriire. Kuthengia maundu ma idleness kuri ayuthi itu ni turakorwo tukithengia meciria kana maundu maria andu makorwo namo ni undu wa ndawa cia kurevya. So tugite kaundu ta komuthi ni tukorwo tukithengania andu acio na idleness iria ikoragwo tugaga ati an idle mind is a devil's workshop. Muriuki augite hindi iria mbeũ njithi ya kuma Mukure mari hamwe ni mahotaga kwaraniria mathina maria maragerera na kunina thina wa meciria. So andu acio mathengeti na gukorwo ati mundu ndarakorwo wika ni gukorwo akiari na andu ake arata ake magakorwo makinyitanira na nigetha magakorwo magiteithanio na meciria, tondu tugaga ati riria mwoka mwi hamwe mugakorani gikiakiri na the moment mwoka guku mwanani na andu eri athatu mundu ni akora ni iguaga ahuthiro ni maundu marina mwakiri-ini ciake. MCA wa guthukio bunge-ini no Bosco Gichangi augite ni maigite kigina kieheri-ini niguo kuhura njeki mbeũ njithi kaunti-ini ino. We are also lucky to members ma committee ya sports iria irabanga kira mibiro ya Governors Cup na Talanta Hera. Mbeũ njithi aria makoretwo mubango-ini wa Chapadiba ni matugiritie tabarira ino makiuga ni ikoretwo iri ya uguni kurio, riu makihoya atongoria kuoya muhiano wa Muriuki. Katika shughuli hizi za Chapadimba ambayo tumeitumia kama trade name, ni shukuru sana kwa sababu tumepiga shughuli hizi season 1 ambayo ilifanyika janibu za kule Jumu hapa Mukure pale Kabonge, na ikaandaliwa season 2 na ndio tunaipiga leo hapa Kiboru. Nitukuingira season 3 ya Chapadimba tondu riu gutweka uguo muthenya umuthi kwina ligi ingire wi kwambiriria o uguo nduga ati kwina upper zone timu 11 lower zone timu 8. Next that is season 3 ya Chapadimba igakorwo maybe in the next maybe 3-4 months to come, na otogu tweka umuthi no gutweka hindi iyo. Handu-ini ha Kameme TV kuma Mukure dia kaunti-ini ya Kirinyaga, Njitagwo Wainaina wa Kiarie.